Hekk kif pajjiżna beda l-istaġun tas-sajf staġun normalment assoċjat mal-ħruġ, mal-festi, il-jiem itwal, serati ħdejn il-baħar, safar u vaganzi. Iżda li għattini darba se jkun differenti mis-soltu. Dalgħodu ġejna l-imdina fejn staqsejna lin-nies u t-turisti preżenti dwar kif biħsibhom qattaw dan is-sajf, kif ukoll dwar x'jidrilhom mit-temperaturi sħan li għamlu f'pajjiżna din il-ġimgħa u wkoll dwar jekk jippreferux ix-xitwa jew inkella s-sajf. Is-sajf kif ħadqatta? Nibda naħdem, nikalla jrid u nipprovaw ngawdu l-baħar ukoll u ħansifer ukoll. Mhux hawn bil-qiegħda naqra l-gazzetta. Jiena għandi 85 sena llum jiġifieri ma tantx nista' nixru issa. Nirringrazzjaw l-Alla li ma jinqaradni x'inkwiet. Beach and family. It's the only way. Naħdmu, jiena naħdem żgur, jew f'żax nkun naqgħu baħar. Testa naħdem u mmur sa baħar. Testa naħdem, ngawdi ftit, forsi nsifer, issa naraw. Passiġġata għal-frisk flaxija. Staqsejna wkoll lin-nies li kien hemm l-imdina dwar jekk hux se jsifru jew jekk għadhomx qed jaħsbuha darbtejn minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Nixtieq imma ma nistaqbilx. Għandi t-tifel barra jien kieku nixtieq immur imma noqgħod naqalura. No, not this year. Malta's doing okay with the vaccines and I'll wait. Ġieli seferna ma dis-sena ma nixtieb. Ħansifer iva wkoll. Ġifieri il-Covid ma tagħmel tekstura minn is-sifer. Le laqqa xejn anzi wara sena l-oħra ma sefirx, għandi bżonn break. Ma nafx. Dik għadni nċert fuqha. I wish, imma sanħallu għas-sena d-dieħla. Ajwa, ma l-ewwel ċans li ġi x'imkien immu. Ejwa ta' immu l-Awstralja u l-Kanada. Ejja. Għandi ħutiem. Yes, I'm not from Malta. U l-Maltin xi preferu, is-sajf jew ix-xitwa? Min qal li jippreferi x-xitwa x'iddej u sħana u oħrajn jippreferu s-sajf għax s-staġun jippermetti aktar ħruġ u attivitajiet. Ix-xitwa. Ix-xitwa żgur tista' tilbes ħafna ħwejjeġ u m'għandekx problema. Nista' ix-xitwa tista' tilbes u Ix-xitwa. Ix-xitwa l-kollox. La x-xitwa ma rridix, għax iċ-ċafriġ. Tal-ilma jdejjaq il-pejja, is-sħana ma ddejjaqniex. Waqt li kien l-imdina Net News ma setax ma jistaqsix lin-nies u t-turisti dwar x'jaħsbu mit-temperaturi għoljin li kellna f'Malta matul din il-ġimgħa. I feel like I've gone to hell. the heat wave. It's incredible. It's too hot. For me, certainly because I'm from Slovakia and I am not used to have this weather so hot. Kefrin u kefrin. Għal dażmin tas-sena. Qegħdin daqsxejn qawwijin u s-soltu s-sajf dejjem jibda iktar daqsxejn iktar joqrob nofs Lulju jibda sa Santa Marija. Xerona de Bono għal Net News mill-imdina.